Muri iyi nkuru yacu reka tuganire kuri General Richard Jean Bosco Kazura wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Mwibutse kandi ko muri 2010 ubwo yari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda Ferwafa yaje gutabwa muri yombi, bivuga ko icyo gihe yagiye kureba igikombe cy'isi cyabereye muri South Africa cyangwa muri Afurika y'Epfo muri 2010 nta ruhushya yatse. Mu kugaruka nibwo yaje gutabwa muri yombi, gusa icyo gihe nyine yari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka tunagaruke kuri inkuru yanditswe n'ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango mu mwaka ushize bagira bati iherezo ry'igisirikare ku wabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda n'umukuru wa Ferwafa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru General Jean Bosco Kazura wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda n'abandi basirikare 4 bo mu rwego rwa general. Abo bandi ni Brigadier General John Bagabo, Brigadier General John Bosco Rutikanga, Brigadier General Johnson Hodale ndetse na Brigadier General Firme Bayingana. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo ategereje kuwa gatanu rivuga ko Perezida Paul Kagame yanemeje isezererwa mu ngabo ry'abandi basirikare bagera ku 170 bo ku rwego rwo hejuru n'abasirikare 992 bayandi mapeta atandukanye. Ati nyuma y'amasaha Kagame yirukanye basirikare 2 bo ku rwego rwo hejuru anasesa amasezerano y'akazi y'abandi basirikare hafi 200. Ati General Jean Bosco Kazura uri mu basezerewe ni muntu ki? General Jean Bosco Kazura yari umwe mu basirikare bakuru bazwi cyane mu Rwanda no mu karere. Perezida Kagame yari yazamuye Kazura ku ipeti rya General w'inyenyeri enye mu gushyingo kuva mu kwezi kwa 11 muri 2019 avuye ku rya General Major, asimbutse irya Lieutenant General amugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF, umwanya yakuweho muri Kamena no kuva mu kwezi kwa 6 muri 2023. Mbere yo kugirwa umugaba mukuru wa RDF, Kazura yari umukuru w'ishuri ry'abasirikare bakuru ry'i Musanze mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Kuva yakurwa ku mwanya w'umugaba mukuru wa RDF nta mwanya wihariye uzwi yari yarashyizweho. Kazura w'imyaka 61 yavukiye i Burundi ku babyeyi b'impunzi z'Abanyarwanda, aniga amashuri amwe muri icyo gihugu. Yari mu cyiciro cy'abasirikare bakuru muri RDF barwanya intambara izari z'inyeshyamba za RPF inkotanyi zashoje ku Rwanda mu kwakira mu mwaka wa 1990 zihanira gutahuka iwabo. Yagejeje RPF ku butegetsi muri Nyakanga mu mwaka wa 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibitabo bimwe bivuga ko muri icyo gihe cy'intambara General Jean Bosco Kazura hari ubwo yajyaga asemurira Perezida Paul Kagame ibyavuzwe mu bitangazamakuru bitangazwa mu rurimi rw'igifaransa. Y'umuryango w'abibumbye ONU yo muri 2013 bivuga ko Kazura afite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza licence mu cyongereza na siyanse mbonezamubano ndetse na diplome mu mategeko. Yanabaye mukuru w'ishuri rya gisirikare rya Gako n'irya Gabiro, aba mukuru wa batayo y'ingabo zirwanira ku butaka n'umukuru w'umutwe urwanisha ibifaru, aba n'umukuru w'umutwe w'abasirikare barinda perezida n'abandi bategetsi bo hejuru nk'uko bigaragara ku rubuga rwa internet rwa Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Kazura kandi yabaye umujyanama mukuru wa Perezida Paul Kagame bya gisirikare n'umutekano, umujyanama wihariye wa Minisitiri w'Ingabo n'umuvugizi w'ingabo. Ku rwego mpuzamahanga Kazura yabaye umukuru wungirije w'ubutumwa bw'ingabo z'umuryango ubumwe bwa Afurika muri Darfur, Sudani, aba n'umukuru w'ubutumwa bw'ingabo za ONU muri Mali, MINUSMA. Kazura yize igisirikare mu ishuri ry'intambara rya Nigeria, yiga no kuyobora ingabo mu ishuri ry'abasirikare bakuru yo muri Zambia. Yanabonye certificate mu buyobozi bwo hejuru yakuye i Ottawa muri Canada, indi certificate nk'iyo yakuye mu mujyi wa Rochelle mu Faransa. Yahawe imidari n'ibihembo bitandukanye bijyanye n'akazi ke mu gisirikare. Uretse igisirikare, Kazura yanayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kuva muri Gashyantare 2006 kugeza yegura ku mpamvu ze bwite muri Nzeri muri 2011. Ubwo yari mukuru wa Ferwafa, no kuvuga ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda, Kazura yatawe muri yombi muri 2010 nyuma yo kujya muri Afurika y'Epfo mu mikino y'umupira w'amaguru y'igikombe cy'isi yari ibereye muri Afurika bwa mbere. Nta ruhushya yahawe n'igisirikare rwo kuva mu gihugu. Yahamagajwe n'igisirikare ava muri Afurika y'Epfo ahita atabwa muri yombi kubera ubwigomeke nk'uko Jules Rutaremara wari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yabibwiye icyo gihe igitangazamakuru BBC. Ubwo uyu wari umuvugizi yahakanye avuga ko gutabwa muri yombi kwa General Jean Bosco Kazura ntaho kwari guhuriye n'amakuru yavugaga ko yavuganye n'abahoze ari abasirikare bakuru barimo General Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya bari baherutse guhungira muri Afurika y'Epfo. Jules Rutaremara yavuze ko nubwo Kazura yari umukuru wa Ferwafa yari n'umusirikare ugomba kuba amategeko ya gisirikare. Amakuru avuga ko Kazura kandi yamaze ukwezi kurenga afunzwe aza kurekurwa amaze gusaba imbabazi.
Mu mpinduka zari zakozwe mu buyobozi bukuru bw'ingabo muri Mata 2010, Kazura yagizwe ukuriye ibikorwa n'amahugurwa mu ngabo z'u Rwanda. Kazura kandi ni umugabo wubatse ufite abana bagera kuri 4.